Hürmetli televizor ko'ruvchilar, bu minutlarda biz sizning tabriklov xatlaridan tuzilgan Ijirli bo'lak deb ismlangan muzikal topshiruvimizni boshlab jiberamiz. Men qo'lima birinchi tabriklov xatini olam. Esanmisiz hurmatli Soba to'lqinlari teleradio kompaniyasi xizmatkorlari. Sizga ishingizda zo'r o'ngishlar tilab, Soba rayoni Uyut ovulida yashovchi tug'animiz ham qizimiz Najmi va Anisa Ibrohim qizin yubileyi bilan tabriklaymiz. Ona 19 fevral kuni 50 yosh to'la. Qadrli biz, seni ixlos ko'ngildan tug'an kuning bilan qutlaymiz. Senga oyaz ko'k yuzi, qirishday niq salomatlik, quyoshday uzun umr, cheksiz shodliklar tilaymiz. Sabr xuluqli, marhamatli, yordamchil, qadrlidan qadrlisin. Kelajaqda keng ko'ngilli, oshiq yuzli, ulug' yurakli bo'lib qol. Xudoy nasib etib, senga oldagi kunlaringda da salomatlik bilan umr etarga, bizning shodliklarga suyunib, bolalarimiz Oliya bilan insofning egiligini ko'rib, unuqlar suyi baxtine erishib, quvonib, yasharga yozsin. Sen quyosh nurlari oq qorlarni, pok jonlarni jilatgan kunda dunyoga kelgansan. Turmush gel shodliklardan gina turmay, sen ming'archa qiyinliklarni jengib, sabırgina otlay berding. Sen bek to'zim, tirish, maqsadchan ham talabchan da. Nendegina ishga tutinsang da, tiyishincha yerine jetkirib, boshqarib chiqasan. Her yerden şistalik, puxtalik birkilib tura. Pişirgen rizikların bek damli, avuzda erib kete. Özün işlegen bolalar bakşasında da sen pişirgen riziklarını bolalar yaratып aşıylar. Avuldağı bir bayramda senin damli kıymak, belişlerden başka ozmay. Seni tuğanların gına tügel, hizmetleşlerin de, avuldaşların da hürmet ede. Balalarının qadrli anisi, turmuş iptaşının naqlı tiragi, aldağı günlerinde qaygı, hasretsiz ütsin. Tusan da sen fevralda, qışqı soğuk bir künde, lekin senden kişilerge her şak жылы bir kile. İzgili gol jirde yatmay, bulmay onu unutup, ömür boyu yaşa şulay kişilerini jılatıp. Yirak qalmadı yazğada, quyosh yoqtira qoray, qishning shunday bir kunida yerga tussang da yoray. Жылы yozlar kelgan chaqda, yurakka siyudasha, senda shulay umr bo'yi siyib, siyilib yasha. Quyosh kishilar yuzine yilmayu bo'lib quna, senda yasha bu dunyoda baxtli bo'lib qina. Eng ezgi tilaklar bilan ati-yaniying, tuğanlarың deb bilirsin deyip nokta qo'yila tabriklov xatına. Soba to'lqinlari teleradio kompaniyasining ijod turkumida sizni ixlos yurakdan yubileyingiz bilan tabrik etdi. Bir qarında yatıp sulış alıp, bu dünyaya avaz bergen biz. Bolaşaqdan birge kelgen bizde, qaygı şadlıklarını bölgen biz. Bolaşaqdan birge kelgen bizde, qaygı şadlıklarını bölgen biz. Yıllar arası, yıllar barası, kul başına kullar salasıla, tuğanlarının bulmay yol yaması, bizge menge birge qalası. Tuğanlarının bulmay yol yaması, bizge menge birge qalası. Qaygırmalı ömür uza deyip, biz birge bit şunsa mühimdir. Tuğan canlı bulmaganlar gına, tuğan kadirlerin bilmidir. Tuğan canlı bulmaganlar gına, tuğan kadirlerin bilmidir. Yıllar arası, yıllar barası, kul başına pullar salasıla, tuğanlarının bulmay yol yaması, bizge mengi birge qalası. Tuğanlarının bulmay yol yaması, bizge mengi birge qalası.
yurtımızga şotluk kirgendir. Bolam tuğda deyip etkey ulkin, atlap tügül yegirip yergendir. Bolam tuğda deyip etkey ulkin, atlap tügül yegirip yergendir. Yıllar barası, kul başına kullar sallasılla, tuğanlarının bulmuyul yanası, bizge mengi birge fallası. Tuğanlarının bulmuyul yanası, bizge mengi birge fallası. Tuğanlarının bulmuyul yanası, bizge mengi birge fallası. Hürmetli televizor qarawçılar, sizge yemlek işler dilep, biz Soba Dulqınları televizionyasında jırlı bulak tapşırıwan olga taba davam etebіз. Ham min şiratdağı təbrikleu xatına көз salam. 20 fevral günü Ulı Kibeşe ulundağı mereytüşe, qadirliden qadirli bulgan әнiyimiz, däw әniyimiz, әbiyimiz Nuriyeva Gandalif Qawi kızının 80 yaşlık ulı юбилейі. Әniyimiz Soba rayonu Kişi Kibeşe ulunda dünyaga kile. 7 klass bilim olgandan soň Tuğan kolxozunda doňguşçylyk tarmagында hizmet yolun başlayıp, 19 yıl Ulı Kibeşe medpunktında sanitarka vazifaсын başkara. 1962 yılda Ulı Kibeşe awuly yigiti Nuri Ahmet bilen gaýle qurып jibereler. Gaýleni yemge türüp 2 ul hem 1 kız dünyaga kile. Sabır hılıklı, Уңған, булған Гандалиф ханым балалары үшін үрнәк әней, һәм тормыш иптәше үшін кайгыртучан хатын була. Кайнанасы Зөлхабира апа белән дә уртак тел табып, 27 ел матур гомер кичерә алар. Әниебезгә тормышның ачысын да, төшесен дә күрергә туры килде ди балалары. 39 яшендә кеше улы йөрәк белән бакыйлыкка күчә. Сынаулар әле моның белән генә бетмей. Әниебезгә 4 тапкыр катлаулы операция кичерергә туры килә. Шулай булуга да карамастан, ул тормыш сынаулары алдында сыгылып төшмәй. Авырлыкларны җиңеп, һәр вакыт алга омтылып, тормышны яратып яши. Быел әти белән бергә тормыш кыруларына 60 ел тула. Әниебез улы яшьтә булуына да карамастан, буш вакытларында шигү-шигә бәйли. Без балалары, оныклары, оныкчыклары бүген әниебезне улуг юбилее белән ихлас котлыйбыз. Аллаһ биргән гомерне әтиебез белән тигезлектә балалар, оныклар, оныкчыклар җылысын тыеп, бәрәкәтле, мул тормышларда тынычлык белән яшәргә язсын иде. 80 яшь ул әле картлык түгел. Ак бәхетләр кунса да чәчләргә, Аллаһ безгә гомер бүләк иткән, иман белән кирәк яшәргә. Оныталы сагышларны, елмаялы күбрәк, бирелмә төшенкелеккә бездән сиңа шул теләк. Әле тагын бик күп еллар нык типсен синең йөрәк, син безнең бердән беребез, син әле безгә бик кирәк. Иң изге теләкләр белән әтиебез Нури Ахмәт, кызың Фрузилә, киявең Рафил, улың Фәиз, киленең Зөлфирә һәм 5 оныгың, 11 оныкчыгың. Кадерле әниебезне, әбиебезне, дәү әниебезне туган көне белән котлап, Илнар Сәйфиев башкаруындагы Нурлар шәшеп яшәп бу дөньяда җырын тапшырсагыз, без бик рәхмәтле булыр идек диелгән. Әлбәттә, без әлеге җырны сезгә бүләк итеп тапшырабыз. Юбилейгыз котлы һәм дә мөбарәк булсын. Барлык теләкләрегез дә чынга ашсын дип телибез. Йөрәгеңә күпме насыйган, син елмайсаң әнкәй әйтерсең лә, якты
Аздырыплар ките бар жихан, нурлар шешіп яша bu dünyada. Kütmegende kilsin şatlıklar, Tilin sina enke yaptı günler, Bäxitligen tanış farklığı var. Nurlar şeşip yaşa bu dünyada, Kütmegende kilsin şatlıklar, Tilin sina enke yaptı günler, Bäxitligen tanış farklığı var. Sina gümür boyu Күрсәтергә хөрмәт кадерне Син бит миңа әнкәй бу тормышта Якты кояш кебек кадерле Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда Көтмәгәндә килсен шатлыклар Телим сиңа әнкәй якты көннәр Бәхетле һәм тыныч картлыклар Келтәлі тұрмыш юлында Сиңа булган барлык хисләрендә Рәхмәтендә шушы җырымда Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда Көтмәгәндә килсен шатлыклар Телим сиңа әнкәй якты көннәр Бәхетле һәм тыныч картлыклар Nurlar çeşip yaşa bu dünyada Kütmegende kilsin şatlıklar Tilin sina enkey yaktı günler Bäxitli hem tыныç farklıklar Tilin sina enkey yaktı günler Bäxitli hem tыныç farklıklar Hürmetli televizor караучылар, Саба дулкыннары телевидениесенең бүгенге көнгә булган тапшырулары ахырына якынлашты. Без сезнең белән сау булашабыз. Сау сәламәт булыгыз. Тормышыгызда бары тик күңелле көннәр генә булсын.